ekisinde kya rwebajo omwibali isitwe nerya mwana nerya mwemikirire amina. Ranga wange ninyikiriza nk'okora hano ninkuramya ninkugonza nokugonza kwona okw'omutima gwange ninkusiima niye wampangire wancunguza omwana wawe ogonza wampindura mu Kristo kandi ninkusiima habw'eneema zoona ezi wampaire muno muno habw'okundinda omu bwomezi bwange obw'omukiro kino. Oramyege Ruhanga omwenka omugondezegekemu otarahirra musiiba lya Ruhanga osemezege ekiro kya Ruhanga otiinege so na nyoko otaliita otalisiihana otaliiba olekege kuhangirra n'okubiiha otalyegomba omukazi w'abandi otalyegomba ebintu by'abandi osemezege ebiro bikuru ebiragirwe ohurrege emisa ha kiro kya Ruhanga na ha biro bikuru ebiragirwe otungege sakramenti lya penetensiya buli mwaka otungege communion ha biro bya Pasika osiibege ha kiro kiije na ha kiro kya kataano ekirikwera otalirya enyama ha kiro kya kataano omu kisiibo ohege endobora y'ekeleziya buli mwaka. Ayi Ruhanga wange ompe eneema ey'okumanya n'ey'okuzira ebibi ebinkozere hati n'okubizirra kimu. Twijuke ebi byaitu ebitukozere hati kandi tubizire. Esaara y'okuzira. Nziriire kimu Ruhanga wange ebibi naakozere habw'okuba ori murungi muno mugonzebwa muno noonoba ebibi mbirekiire kimu ompe eneema yawe tindukwenda kukweremera. Amiina. Ruhanga omusobozi wa byona atugirire embabazi kandi atuganyire ebibi byaitu atwiike omu bwomeezi obutahwaho. Amiina. Ayi Ruhanga niyo ori murungi muno oha omugisa ekeleziya yawe n'abantu ab'ensi enu n'abagenzi bange n'abataahi bange n'abatangonza olinde kurungi abakuru bange ab'ediini n'ab'ensi ohindure emitima y'abantu abataine kwikiriza muno muno abali munsi muno ogaara abarugire omu ekeleziya n'abasiisi ogumye abarungi ohiike kurungi abali mu ruhanda oje n'abaseegere n'abanaku n'abanyankomo abarwaire n'abarukaba oganyire emitima enyakuri empirigatore ompeekere ekirungi eky'eneema y'okufa n'ekugonza. Amiina. Isiitwe ari mw'iguru ibalya ritiinwe obukama bwabwije ebyogonza bikorwa munsi nk'oku bikorwa mw'iguru otwebeka byaitu bya buli kiro otuganyire ebyaitu nkaito okutuganya abatwara kubi otatureka tukohebwa baitu tujune omu bubi. Amiina. Mirembe Maria oijwire eneema omukama ari naiwe okaheebwa omugisa mbakazi boona na Yesu omwana w'enda yawe akaheebwa omugisa. Maria omwikenye na Ruhanga osabiite abasiisi naati bunu n'omukasumi kw'okufa kwaitu. Amiina. Nyikiriza Ruhanga isiite omusozi w'ebintu byona omuhanga w'iguru n'ensi na Yesu Kristo omwana omwenka mukama waitu akaba ari munda w'amaani ga Mwoyo Mikiriire yazaarwa Bikira Maria yabona enakabya bya Ponsiyo Pilato yabambwa musaraba yafa yaziikwa yasirimuka okuzimu ha kiro kya kusatu yomboka omu bafu n'atemba omu iguru aikarya ha buryo bwa Ruhanga isiite omusozi w'ebintu byona nwaruga kucwa omusango aboomi n'abafiire ninyikiriza Mwoyo Mikiriire ekeleziya Katolika ikiriire kwetanamu kw'abaikiriire ekiganyiro ky'ebibi kumbuka kw'omubiri obwomeezi obutahwaho. Amiina. Esaara y'okwikiriza. Nyikiriza muno Ruhanga wange eby'amazima byona ekeleziya Katolika ebyatwegesa habw'okuba niyo bimugambiire kandi tasobora kwebiiha n'okutubiiha. Esaara y'okunihira. Ruhanga wange ninihira omu mbabazi zawe n'omu busobozi bwawe nk'oku warampaga eneema yawe omunsi kandi obu ndaaba ninkwata ebiragiro byawe olimpa obwomeezi obutahwaho mw'iguru habw'okuba niiwe wabitweraganiize kandi noikiriza kimu endagaano zaawe. Esaara y'okugonza. Ngonza iwe Ruhanga wange
muno muno n'omutima gwange gwona okukira ebintu byona habwokuba niyo nurungi muno mugonzebwa muno kandi ngonza abantu boona nk'oku nyegonza nyenka habwawe. Ekitiinisa kiba hali isiitwe n'ahali Mwana n'ahali Mwoyo Mwikiriire nk'oku tukabakiryaneira nati bunu n'obutoosa ebiro n'ebiro. Amiina. Bikira Maria omwikiriire ne malaika wange omulinzi n'abaikiriire inywena ab'omwiguru mundinde omukiro kinu n'omukasumi k'okufa kwange. Amiina. Bikira Maria ow'embabazi oitikege buli muntu weena ayesiige obulinzi bwawe ayesabe obutongazi bwawe ayetaage okujunwa kwawe tebakawuragira lyona nk'oku iwanigirwe nyoni nihera nti ninyirukira holi bikira bikira kaniye mawu ninyija namberoli ninyo omusiisi ndahani maiso gawe nindra nkwesengerize niba nyina Yesu otaliga ebigambo byange beitu bikizege n'embabazi kandi bikirize. Amiina. Ruhanga wange ninkusiima ebyokulya bindire kandi ninkusiima habw'ebirungi byompeire. Amiina. Ruhanga wange nkwesengerize ekihumuro kya hati ekinkuja kuhumuramu kibe kirungi ha mutima gwange kandi kirungi ha mubiri gwange. Amiina. Omwibala ly'isiitwe n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mwikiriire. Amiina.